chỉ bay lệ với quê Mizo Idol 2025 top 3 in ti siak na November ni li zan dariat thole ni Tuesday ja thole ni zan dariata in ti siak na an nei le don ani chuta chuan prediction kan siam don ani pakhat na le pahni na pathum na ring dikhle na khan prediction loman kan pe don ani entinan eituna top 3 a hian Emmanuel Lelrem Ruata Vandal nei pui zo muan sang ate an ni a Emmanuel Lelrem Ruata pakhat na Vandal nei pui pahni na zo muan sang a pathum na khatiang khan in lo predict don ani he prediction hi November nili zandar sari thleng hun kan hong don ani dar sari pialama chuan a predict thei to don lova tin ring dikha mi panga mi som ni ahok khatiang kha in lo om thei chu tiang in lo om ani chuan lekha an siamanga lekha in kan pot don ani awan neighbor hena loman kan pe don ani awan neighbor in cheng zanga an dong don ani tuna tangin I hun a intana thole ni zan dar sari thleng hun in nei lo predict chur to u akha saka in pe thei lo ni po in gp in pain pe don ani itan ber kha idol ani thei ngam dar saria chuan comment kan kharang dar saria thole ni zan dar saria comment kan kharanga thole ni zan dar saria chi comment ka close sang comment ka khar don ani le I hun nen tane chiang zanga lo ro le I hun nen tan ta top Mizo Idol 2025 top 3 top 1 top 2 lon rin siak ro le tu ngai irin ber alo phak ang chu